Muy kilaigran ni sabat yamni pastawra yawan wandawan kara tinggi katara yabi sautin ay kupyalake kan yawan naku ay mawala na chance kabrisa naha radio kanakku dawan bila smal ka yawan kupyakraw kaya sabas kulesan ka. Muy kilaigran ni yawan ni wan lesan ka numba etra di mansa. Wan smal kan kalalki kabrisa ingni ka holy please kawina takiyaba. Wan text kay wan saki sa ibrulban ka syapti ka verse ka 1 and 2 baranaku isa. Yawan ni wan smalgan kaul brihawla na kau tara basika. Yawan ni prisilal ki ka kumbrisa witin ba tro naihki kara iwan hebenra. An witin ba holy please kara aywar ka daw kisa. Baha holy ka please ka kasak right ka ba dawan mangkanya ba an upla boy lika mangkras or paskras. Boy kilaikiran ni baha ba one text ka sa yawanan ni wan kupekarew kay sa nahawik ka yawanan na dia staita kanya ba. Diara kum takri kaya dukira mo kilaikiran ni yawanan ni staita kiaula sa Guillermo Miller raya ka dukira an dia takanya ba. 1844 Jesus Christ ba balras kantem batem kara Christian nani ba ay kapali ay darawalan. Tira kum yawan takri kedu kira wan kupekraw kaya nasika. 1844 man kara wait na kumbuan kanina Guillermo Miller witin ba dawan bilas tadi takibal muniki tan kabrin kan 1844 Jesus Christ bay mawalar tao ibalaisa. Bara witin stay takibalan bara karna palismal kikan baha kat ka Oktubre 22 bara Jesus Christ aulaw isi witin basmal kikan. Kuna yawanan stay takiaula bara wan marikisa man ka an kat ka de ka witin mangkan kanya ba ay makan an Jesus Christ balras kan baha dakni kanani Guillermo Miller smalkan kayabi kanya ba kasakluki ninawali kan nani ba witin nani ba wit ka kumbrin sari la katara brin. Kuna banin kara time na ni ba luwantem Adam Epson witin ba Christian kumkan witin naku ulban yang na ni bila kaikan kamawan briya kawi kapriya ba ais ka palidi kisakan kan barayang na ni raya kirabalan sari la katara kum inaya ba yang na ni raya kirakan tas barapana na ni brika pri na ni balustiwan baku sinsat yang nani indri anindri yuba de kawala ba ingnika baltakan bakat baha de kawala Oktubre 23 man ka 1944 Epson ba upladak ni kumwal asla taki muniki ay tasbay kara ay pura sunya kawan. Kuna Epson utin ayulban karaw isa utin ba wapi awiya kan tamay darawalan sa sin ay klaro plakum kang banbak. Barawtin ba wapi awiya kan temuisa ay sins karabalan. Dia takanya ba. Dia sobrat kulkisakan kan ki. Bara ay panarawitin ba buyuin. Dawan ba wan pura sundra ansi kawan kisa. Tita niya wan pura sundra daw kiya ba. Ingni kawan kisa yawan wan sar kalaka ba. Pura luy tan kabribya dia takan ba kira. Barawtin ba witin bilawisa. Witin ba ais ka pala isins karabalan kan holy please kara dia takikanya ba. An text ka ba hadanya lulban ka text ka raisya bara witin ba aisins ka ba mangkan. Kan text ka peace ka lasra bara aisisa prophecy bila ba 2,300 deba dan tagbiya temuisa holy please ka ba clean daw kay kanya ba. An witinaitan ka brinwisa ba 2,300 money nani ba dan takantem Jesus ba kau holy please kara di manya ba an bara ay war ka daw kan ba dukira muskilay kara ni yawan ni kaysa piska wala kumratawaya bara red ka ay subitakan oring ni ka ba dukira yawan ni kaykan kabya kuna ba piska rasin na hawi kara sa ita kibala tabako yawan kaysa holy please ka or tent wal ba dukira baha time kara pas Christian na Adventist na ni dakni ka na ni maka ay subita kipawi awiya kantem witina ni basta itakan kan kat ka na ni luwan bahaman ka 1944 sta ita kibalan holy please ka radia warka daw ki kanya ba an witina ni itan kabrin baha holy ka please ka or tent wal bara ba Bible ka tawetem wal bara ba dukyara an witina ni baitan kabrin kan kumba Moses paskanya batas banara
An tent wala kum or holy place ka wala kung kasak right paliba bahaba heaven raba. Anu itinani aidara walan nakidawan boy win kanya ba Moses ra. Moses tasbanara tent kumpas kay kanya ba. Impakan buka 25 ed ba nakuan marikisa. Yang duki tent kumaki kauram kabya. An yang ba mananil lilambra iuri kabya. Nahatas ba ra bahaten kapas kanya ba. Bahaba mariki sa muhilay kiranani, dawan na kidaw kiya balukan kabriba, swagta kan laka uplara yaba ya dukira. Dira kumuana waya tiwa ya peba bahaten please kara, afren sacrifice na nidaw ki kanya ba, bahaba mariki kan kainara, Jesus Christ, sacrifice ka babila walara bahadayuran ni ba iki kan nani ba sacrifice daw ki kan nani ba sampli ka kumkan mariki kan kainara kahabikan Jesus Christ dia kuluay kanya ba. Yawanan ni dukyara ay raya ka yabay ba marikikan. Isa lupi ka kung may sacrifice ka tentra brihawlatem witinay mihtamangkikan ba sacrifice ba lalbara. An witin bara mangki muniki ay saur ka ba dahara sakikan. An prakan ka sinsain kumbaku witinanitan kabrikan ay saur ka ba ay sin ka ba baha sacrifice ka ralakikan or mangki kanya ba. An baha ba marikikan Jesus Christ bapat yawan ni kumi ba ni mukilay nani John the Baptist Janul ban ka 129 ba isi ka ikwetem John ba Jesus Christ rakaikan tem na ako kulki mo ni kiwin nahasi ka dawan ship ka tas bawin na sin ba sakiya ba bago sinsa tapastel palba pita blasul ban kara Apastel pita ba? Pita blasul ban ka 224 baranakuin. Jesus ba within one sin ka na ni ba brihuan ay winara. Bahadus prihinira. Bakuli ka yawana ni sinra prubia piadukyara. An raya ka kumbribia yamni wapni raya ka. Jesus Christ ba rausaukan kan bakuli ka manani rawan kabrima dukyara. Bahaba muhilay kiran bahatix ka, yawan kaikisa pita diyawan marikanya ba. Bara yawan bahaten blasi taim kara Moses taim kara na kiwitin. Warka ba bilar daw kikan badukyara yawan stadita kikan nahawikan badukyara yawan ani kang biyawlasa. Kuna ay stadita kiyawla ba ko yawan wan kupya karaw kisa. Sinda daw karakum, witina ni ba kasakluki muniki tent bara balkan holy place karabalkan, ay wir ka, ay sin ka, ay pat ka la ka bawal. Kan saur ka mana ba prura barawiti na nila kahaban kan baha pat ka la ka ba. Kuna holy place karabal muniki, ay saur ka ba daharasaki, ay sin ka ba daharasaki, an shib ba sacrifice daw kuyanin kara, witina ni ba free la ka briya kawikan, bila walara, padin la ka briya kawikan. Ay pat ka na ni bawina, sacrifice bakku witina ni free la ka brikan. An baha warka sacrifice daw kuya, warka daw kikanya ba, baha ba pris na ni daw kikan. Baku sinsat, yawana ni saki sa, palulban ka romanulban ka, etwan bara. Nanarawi pat la ka kumi sinapusa, yana ni kreiswal na niba. Tiyawan no yawa sa mahiligiran. Yawan ni kumi ba ni kreis rabal mun ki witin da kasaklo ki padin ka laka briwetem sin ba Israel daknika na niba witin na ni tenta rabal sacrifice daw ki muniki free laka brikan ba ko ay saur ka na niba wina padin laka brikan ba bako yawan ni kumi ba ni Jesus Christ da kasaklo ki aulatem yawan ni padin ka laka brisa saur ka ba wina sin ba wina pat ka laka ba wina muhiligiran na ni padin la kabrisa, swaktakan la kabrisa. Kung ewan ni kumi ba ni kasaklo ki Jesus Christ ra, balaya sa sin pastaim kara, daw ki katabako. Story yam ni glory katara na si kamuhilay ka na ni Jesus Christ, bahashib ka, yawan na ni one pat ka laka, basin pat ka bautin twilkan, manan yang ra, pat ka bawin na free la kawan ka edukyara. An yawana ni kumi bani dawan mawan ra kasakira baku wankul biyadu kiara. An kumi bani ra kasakira baku wankul gisa yawana ni kumi bani Jesus Christ sacrifice ka bakku kasakluki witin raulatem. Baha sin ka pat ka bawi na free la ka wan kisa padin la ka ba mandukyam an yang dukisa
yawana ni kumi bani Jesus Christ kasakluki aulatem. Bahap kasakluki tem Jesus Christ baman padin wan mune sipsa. Anu itin raulatem itin baboy baha free kalaka padin kalaka bawan kisa. Bapat yawan ni kumi bani muhilay ka na Janul ban ka 3:16 ba dayon ay si kay gutem wan marikisa dawan laton kalaka tara badukyara. Tas bais kara laton kay kanuisa. An bapat ay lupiwait na kumi brikan niya bara blikan tas banara. Ya witin ra kasakluki na niba padin la kabribya dukyara. Yana ni kasakluki na niba haba wana ya tubia ra muhilay ka na. Tubia pia dukyara. Kuna ban kaya raya kabribya dukyara. An vers ka 17 baraw ya temo isa. Dawan ba iluh pira blikers kanu isa tas bana patra lubya dukyara. Ailuh pira blikan witin bakku. Tas bais ka na swakta kan la kabribya dukyara. Anetin baraw ya temo isa. Ya witin ra kasaklukras na niya patra kahuansa. Bila wala rayon, mari kisa muhilay ka rin Moses time kara, ba sacrifice ka na ni warka tentra daw ki kanya ba, mari kikan Jesus Christ, kay naradia daw kay kanya ba. Witi na ni kasakluki kan, ba sain ka or lilki ka, kumsa Jesus Christ diya kuluay kanya ba. Ano iti na ni kasakluki kan, ba talya bakku, witi na ni padin la kabriya ba. An ba ako sin sa tiyawan na ni kumibani, naiwa time kara, ba padin ka la kabri sa Jesus Christ kubak, ba man muhilay ka rin. Ay siya ula babako muhilay kira ni 10 bakko or holy please ka bakko. Wan marikisa, Jesus ba, shiba manapia, witin pruwi ba, wan saur ka na ni badukyara. Wan marikisa baha war ka daw kikan bakko muhilay kira na ni, yawan pris raya kira kumbriba. Sintas ba nara pris, barakan ba ako pris lalki ka, barakan ba bako, pris barakan niya ba, talawa, sacrifice talawa, brihimuniki, holy please kara berhi strigbi kanya ba. Kau holy please kara sindi miyay war kadauki kanya ba. Baku sinsat muhkilay kara na Jesus Christ ba. Yawan wan please kalalki kasa. Yawan kasakluki sa heaven radiman sa. Within dia dus prih nira sacrifice ka daw kanya bakku. Yawan na nirapat kas kira baku wan marikadu kiara. Babat yawan. Ibrul ban ka 725 basic ay gote wan markisa. Bapat witin ban kay rasipsa swakiwan sa kaya witin bakku dawan lamar bal na niba. On witin baban kaya raya sa wan tawan ay saya dukyara. An bapat wan pa iwi sa sin Ibrul ban ka 4:16 raisi babako kaysa yawan na ni kasakluki tron tingki ka la ka tron karabalbiya isa. Umpira la kalkaya dukyara antingki ka la kabriyaya pat la karatem. Jesus Christ war kadaw kiyo muhilay kira ni holy please kara baha war kadaw kisa mana niyang dukira. Witin bayawan na ni kumi ba nilestar kasa. Witin ba kri kisa baha sin karni kayawan na ni kumi ba ni wan raya kara kahaban or briya ba. Diara kum yawan clear kaya ba muhilay kira na ni dan yawan ba alba la ka sin albi kapiyasa. Yawan na ni kumi ba ni wan raya karabaha saur kadaukan ka ba. Wina Jesus Christ ba karni kawan kisa free wan daw kisa. Sin pat ka ba wina free wan daw kisa. An sin ba boy alki priski wan beriya ba wina sin free la kawan kisa. An bahasud ba Jesus Christ daw kisa muhkilay kiranan. An pasad bentis na ni babaha baitan kabrinkan. Tend holy please karabaha sacrifice na ni war ka daw kikanya na ni ba. Mari kanya ba Jesus Christ ra. Bahaba story kum yamni sa yawan na ni mabiwan luki kay kraswan sins karaapukan. Witina ni babako aitan kabrinkan. Jesus Christ ba so kisasakra. Witina ni dukiera pruan. Anay wa heaven ra. So kisasakra bako sinsat. Raya sa anay war kadaw kiba ay luhpya na ni kumi ba ni dukiera. An bahaba witina ni batan kabrintem. Lili kalakatara brinay raya kara. Witina ni ba bahalatuan kalaka ba dawan nakipres latuan kalakatara briya ba aitan kabrinkan. Bahaba wanaw yatiwa yapi sa yonan kumibane mo hilay kirana ni baha 10 or holy please karadia war kadauki kanya ba bahaba samplika kumsa samplika kumkan heaven ra Jesus Christ dia dauki ba nayo manan yang dokira. Kaysa piska wala ra kaikan kabewanan stay takiaula wa baku baha samplika bara ya ba dukiara
Staita ki ula baku muhilay karane. Baha tenka. Baha holy ka please ka Moses paskanya ba. Tas ba narawarka na ni dauki kanya ba. Baha ba talika or lilki ka tara kumsa. Raita hiwa tenka an holy ka heaven rabala ya ba. Sin impakan buka 25 fatira wan marikiwa baku. Dawan boy marikan kan muhilay karane. Dia nat ka or nahkira baha tenka holy ka please ka paskaya kanya ba. Tas bara baha warka dauki kan nani ba. Moses time kara dawan boy mangkanya ba kahbanya ba marikikan dawan dia dauki ba sokta kan la kayaba do kiruplara holy please ka heaven rabadu kirasin bar marikisa anyawan laki kay ko tema pastel pal ba shapti ka 8 verse ka ibrul ban ka 8:1-2 baranakon marikisa nana rawisa yamni basika yawana dia isi aula bor dia smalki aula basika yawana ni ba pris lalki ka kumbrisa within ba throne heaven raya ba aiki karaiwan within ba holy ka please ka lalki ka sa an bahaten ka right ba kasag ba dawan boy mangkanya ba an wait na boyapia staita ki ula ba ko na YouTube mo hilay karana ni 10 or holy please ka ba wal barasa ay mawala rakli on takriki kantem ay sana na ay mawala rakli wan ko pekraw kisa kum Moses paskanya ba bahaba yon sip sawiya lilki ka kum tali ka kum diara sirpi kum ten ka kum paskanya ba kuna raite huwa ten ka holy ka ba bahaba heaven rasa bahaba yonan kumi bani one sins ka rabri kayasa an heaven radia takiya ba yonan tan ka briya ke kastai takayasa na tasbara Moses time kara baha ten ka bilara or baha holy ka please ka bilara dia warka na ni dauki kanya ba bako likayawan wantan ka brin ka be heaven ra Jesus Christ dia dauki ba kan baha heaven ra dia bara iba talika lilki ka tasban na radawan boy mangka na dia warka na ni dauki waya na ni ba duki ra sin smal kan man ni kumi ban sis malaki kaya liva yulban ka 16 an baku sinsa 23 bara man ni kumi bani sis malaki kaya dawan bila dia wan marikia ba baha shapti ka na liva 16:23 ba man ni kumi bani sis malaki kaya kaisa nanari yawan ria kan kabia ba holy please kara dia warka dauki kanya ba yubani an baku sinsat manira kan baha warka ba dukiare onwan kubekaro kaisa holy please katas bara kan yorten bara muhilay krane wark wal dauki kan warka kum yubani dauki kanya ba an wala kum mani bilar time kum orpiwa kum dauki kan annaha warka na ni babani ba bapan korlukan ka kum barakan yubani ra sacrifice na ni dauki kan ten watla lata bara baha warka tabrikan pris na ni wat lalata tent wat lalata bara an banin kara dingmi kan tent bay kisakan ka fasbara bahani na yabi kan baha bay kisakan ka fasbara yab nina brikan holy please ka kuna bahati lar bay kisakan ka wala kumbara kan kau holy please ka bara inni peace pris na ni dimbras kan because kau holy please ka bara disdimaya kan pris na ni lalki ka ba bahaba yona ni wansins kara brika yasa bara naha please ka bay kisakan ka fasbara holy please ka bara saura dadaw karana sin ka ba brihidahara sakikan talya bakku baha please ka holy ka please ka bay kisakan ka bara brihiwikan naha na yuba ni daukikan naha sin ka na idahara sakan na niba holy please ka bar bisuraisi ka tabako brihiwikan pris na ni baboy an baha taka kubi baha holy please ka ba taski takikan prakan kal sampli ka kum or lil ka kum baku baha basain kum baku mariki kanan baha basbalki kan baha saur kupla saur kanan ni basin ka babara mariki kan bara we swi kanya ba ay saur kaisin kanan ni badahara saki kan Israel dakni kanan ni ba bahata ka kumi mani bilara yuwa kumbara kan clean daw kaya deka an baha man kara mani bilara taim kumba baha yuara pris lalki ka ba mansipkan kau holy ka please ka bara di maya wanawaya tubera mani bilara piwa kum yukum baha clean daw kaya deka bara ya wana saita ki balan bara isikan baha deka ba Israel na ni nina yaban kan Yom Kippur deka baha holy please ka ba clean daw kaya dukiara ba holy please ka ba muhkilay na ni kulkan ka tara yabikan baha warka daw kikan na ni ba kuna kau kulkan ka tara yabikan clean daw kaya yuwa or deka ba ay si katabako mananiliba yulbat ka raisi cakes bara klero on marisa daw ang diadar kaya ba niya bandiya warkan ni ba daw kaya kanya ba clean daw kaya
padin muna ya deka ba dukyara. Upla Israel kiyam kana ni ba dia war kana ni ba daukikan na ni balkita kaskikan. Sudba plun piras kana yuno daukikan. Lehurakan na ni ba ipura sunia kawikan ay mawan balakikan ten barakan batanira. Witina ni ba imawan laki Jerusalem ra ay pura sunikan. Jerusalem na lama riwikan na ni ba. Witina ni ba balkan Jerusalem ra. Upla ni basla takikan tent ba lama bara. An kaiki kawikan dia war kana ni daukikan niya ba. Kaiki ba manapya mo hilay ka na ni. Pris lalki ka ba? Dawan mawan. Rakan wana wati ubera kau holy please ka bara. Dawan please ka. Dawan bara takaski please ka kan. An baha please ka ba patwikan. Upla kumisin. Pris na niwala di maya adar kapukan dis. Pris lalki ka ba manadar ka brikan. Baha please ka bara di maya. An bahat war ka daw kita pris lalki ka baha please ka radimi muniki within we padin ka laka dukyara clean daw ka laka dukyara work daw ka dimikan bara kuna bara dimu ete upla na ni ba ay kupya iska kira willing kira kupya kriwan kira ay lula kri ki ay pura sunya kawikan dawan baboy within ni padin mun biya dukyara an bahat de ka yonki purde ka wakulkan ka yabikan sin la daw kaya de ka bak ay dawan rapliki kawikan ay kupya bawan lakara sari kira lakara an ay saur kay sin ka bahawir katulki na ni bawitin na ni dahara sakik yakawikan ay tan kabriya kawan baha clean daw kaya deka ba yonki purdeka padin muna yadeka ba dekum ay kupya lakaya deka ba an ay kupya clean daw kaya deka la daw kaya deka ba kuna diara kumbara wan marikiwa muhikilay ka naman na isi kaiks liva yulban kais ka ba 2016 an ba ako sinsa 23 bar dia takikan adar kapdawan kahaban kan Israel kiam kan ni sudba bahayuwa bakul kaya sari takaya kupi ay kupya krikan laka bawan laka rawitin rabalaya ba pris ba iwar kadauki barutin ay kumi bani asla takilata raipura suni dawan ramaka bikaya ba adar kayaban kan kuna bahati larjara kumwan mariki basika ansa uplikan na niba bahak deka yuwa bakulkan kayaras dia dawan adar kayaban niya ba kulkan kayaras tem adar kayaban kan Israel dakni ka na nibaw na dagbisa kaya dahni Israel kiam ka bako kul kaya piadugir anyo na isi katabako makay wandan takiwai sa kuna dira kum wansins karabri kaya basika baha deka baha yuwara baha pris ka baywar ka daw kawikan analtar bara kanya bara talaba clean daw kaya dukyara bara ay war ka daw kikan bahatalya balay kikan clean daw kikan an baku sinsat yaw nahawi karastayita kibalatabak wan marikisa ship wahika kum brikan bahaba ahuyar au desierto rabligi kan prisna ni bawina wahabisa akibligi kan bahadewra balahura barhisui dukyara an pura sundra kum daw kikan mariki kan baha Israel saur kan ais ka baha daura pura rakahabi kanya badia wiya watkan badia merisipsa wiya plano iba kuna badia saur ka dia wiya watsaki baha basain ka kumkan bahak kudawan mariki kan saur kan na sut sin sut pat ka briya ba baha basetan sa an baha basain ka kumkan setan debel pat kira bako ay mawala Jesus Christ balbetem klala briya iba dukyara yakan takas kaya basaw kiti kay iba dukyara baha basain ka kumkan baha mariki kan baha deura lupia yakan jera putiler desierto rabliki kanya ban bara tiwi kanya ba saur ka ba pura rakahabi kanya ba smalkan ka kumdawan landaw kikan muhkilay kirana yon mah kadang takyaw ya bara muhkilay kirana wanaw ya tubera Jesus Christ ba ay sarawaya ay sa tron karadimi waya yabal kabakwakan an witin bakku yawanane sipsa isa mawan radimi waya lilya kira pat ka kumisin apo bako diara kumwana weti waya peba sintas banara prislal ki kabdimi muniki padin munaya de kayunki por de kara witin dimi muniki Israel daknika na nidukyara padin kala kayabi dukyara clean daw kaya dukyara war ka daw ki kanya bako sinsa Jesus Christ kau holy ka please ka heaven raya bara witin ay war ka daw ki sa manan yang dukira mo kilay kirane holy please ka bara yon swakta kan la kabrisa an nahatrimos ka iskare yon stayita ki ula bako wanaw ya tubero yon an kumi bani samtem luki sa Jesus Christ work ka ba dantakan dusprihinira pruantem dusprihinira saban raitira bikan raiti ba winabuan babakat jaraul dantakan luki sa no kuna Bible ba yon isi kay kwetem swakta kan la ka babakat dantakar sumikilay kiray swakta kan la ka ba Jesus Christ nayo wakatay war ka daw kisa manan yang
wan pris ka wan lester ka bako wan tawan aisa aisa bamawan ra baba yawanan kumi bani wana ya tubera makadanta kaya dukera Jesus Christ raya ka para marikan dawan latuan kala kabria ba upla sutra manra laton may kaigisa anyang rasin laton wain ay kaigisa bahaba am ya tubera dawan kumi banira bless wan munan kabya.